ngabwandu ikawo ngobanu wesawa petezitwa kawatsina hatamba fikira kawatsina droite kawatsina gauche shaiza hao malapizo a droite a gauche ataba ha kartu jua ibana baha openda hu longo joshia wapushia hula wapushia hula wallahu alam wakomori wesawa lo kabana baha zinundrabo za fumwa mahunzi zando barini mwana mkomori ndazahatu tikahutsa haradhi nombuka yabanu ude ya mndu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wanama watukufu wanzani wangu mafundi watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala maravili wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله جاء بكتابه كالشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها من تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا إمام الجر الميامين صلى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك واستنى بسنتك إلى يوم الدين وبعد. Kwezi mafundi wangu, kwezi wanama watukufu ikao ngamjua hende na hundunga abasabanu nanyu wandu ikao ngamjua hundunga ihorendao iho tusana salamu timnikani haukanyu wandu mwastahiki nimnike nintusa za hishma nandu mwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalamu manama mtukufu madam bay tijabanu usiku leo inubanu alhamdulillah mimi mwajana latu mwanama tuinge banu ikao ndo nakotaha njini mjibu mbabi ivido kao ndo ni wanajuze ifanya banu haina mrikao ya tole ya mroi roho hauya ukao ye mwanyanya wa mru hakweli shati handrabu kange bahanu mrutu mwona basi jana tikahazi na mfikiri tono video ya he mwanama Hamada Mbaye ikao haifanya tizi ambabi tishili ambabi imakalime ikao ndio ya kuirongoa yabo yahusu Ustadhi Musa ni mrikao ndio ya kuhumdea tikahuja nimwambie mwanama Hamada Mbaye uka mruka shangaya haukabanu sisi rizalwa shasi tisawa yemzaze yetuzo wana waili shaye mzima yoju hakadaba ye mzima hakanankili shawansi pia baba hao mzima ndaza hao mzima yabo basina hada hule mbavi tishie makalima ya hii video ikao ndio yafanyiwa na mdaza hatu mtukufu ikao mihumona uharuma zirezo za Facebook uharuma ya daula ikao ndo ishindani yao yezi ya Komoro nandi daula ya haki tikawanza nenjeza mbabi izwe mwana Hamada Mbaye ikao nuenjeza bala tishia ndo video atihisa tishia na video ya mzaza hatu ikao ndio ifanya yaeleza heli ya henda hata ya jihisa si wandu ikao ni kwa malezi haukawala mzaze ukao hajoshinda ya rizae yabo kartu juwa shampusa hindrini hata leo ya heya bala ya kumeye mafundi wa hatu mfano kartu juwa uka Allahu alam bisawabi haina mngeneza ukao ndio ya nia ya jazambe mimi leo ngamjobanu njini bwe mbabi le buku nieneze mbabi mune tutuliko na tababo c'est qui Ustadhi Musa, c'est quoi les activités de Ustadhi Musa hautsaha neleze mbabi wasukonjua ongonjua waranguhale uka Ustadhi Musa ndi mwanama si wanrabo sha ntuha banu ni mdailiye shanga muhovanu ni unese mbabi ni klerise mbabi heli ya fundi Musa hatabaha ni heli ni shia ukaya ngi na mali ngi na jau mashaka na taraki yabuleo mwanama mtukufu mdaza hangu mtukufu Mwenyezi Mungu na ujaze heri Mwenyezi Mungu ajalie ko banuliyo Mwenyezi Mungu yahobe shifangu kamwa benze
Siyonde video tawishie kama wabenze. Mwenyezi Mungu ajalie ushanje mbabi izo kaondoloni izo hokaba nyokiri mwana hashanje mzaze hashanje mwana. Ikango ndo harumanzi kao keti njema. Mwenyezi Mungu na ujalie ushanje. Ikenzi ya ngio njema. Yona janlie wenjeza mtukufu farhana wulu konga wunu. Njajabanu ndemru. Shati jabanu nileze mbabi mahadisi ili mjue seki Ustadi Musa. Fundi Musa timjua rangu 2020. Ikao ridungana minaye kiunyanya shati uwanzani shaunyanya wafami. Yabo leo tijaban leo njibumbabi izo mwana ama Hamada Mbaye kao ndo ya zenje za bala ili ni complete mbabi wandu pia waelewe mahabari. Fundi Musa ngwambukaya ngena maluka ngena mali nguhuzo magauni ya ukumbi. Gamadunu habibu mdaza hangu hawahandisa etape numero 1 ya ukao wakati ukao Ustadi Musa halulai mdumshahahe ma Fatima Zahara ikao mwanamshe maore washipamanzi. Hende hao hunru madam Ustadi Musa haisange na association ambao malezi mayoti. Iyo Fundi Musa nda hunru kao association iyo esa yaandisiwa ihazia association iyo yeleze mbabi ye maelezo ya howana yendike owana yasaidie owana yatoweza haina wakati haina tumu yatoweza ka yanike owana. Zinu Fundi Musa ya jabanu ya jayazunda banu zinu haja haenjeza shaka jandisha mshinzi kaundo wa hunda yabo. Wakati kao najua Fundi Musa rangu 2020 rikaba dzima haufanya hazi badzima minae ya uka Fundi Musa unu ukaja hunda mapesa leo hauka avant rahaye jandisa hazi rangu Komori hakuenda Dubai na Dubai yenda yehula zinru yebi hakomori zehuziwa haja maore ufanya hazi hale uharumwa eradio ya kweze FM ikawa ingi opetitera ngwale kweli Fundi Musa ngena defo ngena ze defo za hahe ikawa ngenizo na onronti pia ngona defo ikawa ngonizo sha avant ya ujuje mndu ilazimu mjue rangu leonga mjio uharumwa imaluka ikawa ondo mdaza hangu mtukufu yambari Fundi Musa habu wa maluka habu wa jau nguhuzo magauni ya ukumbi. Fundi Musa ribu association 2020 ikao iko hambwa malezi mayot. Yija ribu association hiyo farantabanu rija mimi wami Ismaila Musa dona change de dinalila na kaza uzuri wadini. Mwenyezi Mungu ajalia tabaha uzuri wadini huo ngwendele yao atnabaha ngo yao. Alhamdulillah uzuli kao ndo yakaziwa ngiwabaha ngifaidishao wanadamu. Fundi Musa hajihansi hamba haziahe waangalie wanduka watabi hao hawafanya rukia hawasedi ya hadua haina mngene hazi ya hikao ndi ifanyao shaye haziahe tukaya fanya rukia bahi she haziahe ikao ngene hazi personal ikao mwifanyo eya jafanya zedu wazila shaga wandu ikao wakanti banu weza zao dezedu wa hundeze venro sha alhamdulillah yeho juhahe yemuhunda mkao yufanya hazi ngene hazengu ifanywa kote ngundo isaliri ya hahe ngundo mbango ya hahe avant ya huja afanye zerukia ya sedio wa yanyasi hawa zatu kwa watabi hao hali njafanya video banu tukamba inu kiburi sha leo tikahuja nifanye nekilese mbabe na ngozi mzijue au kama nukamu ngudo mndu ilazimu ujue rangu huya alaya ujue hela hahe ujuke mndu wainge na fami ijo kiri akimamshwa mzima yajia hureponde au ijo kiri mndu mshahe mfano yajia hureponde au ijo kiri mwenye mndu mshahe yajia hureponde shayo sindi hali kao dora lelo hemali za Kiislamu rambilomba al-ilmu bila adabi kashajar bila thamar haina mndu ikao hasomo ngena ilmu shakat na adabu iyo sawa na mndu ikao kautuza marunda ya walhamdulillah sisi ribiroho shioni kubarazani karja soma shari shizo mafunda watu ndo ambao ka al-ilm bila adabi kashajar bila thamar haina mndu ikao hasomo katina adabu sawa na mndu ikao kautuzaya hata marunda ya bole oba mshuhanga muhambio kaya ye projet handa wakati kao ribuya association hatu uharumwa
statue ikawa ndo raifanya rifanya statue ya ilazimu ribwe farmasi ili hausedia ya maislamu watukufu ikawa tabihao hema lao. Farmasi hiyo ifanyiwa hazina la uzuri wa dini. Bwana mshohangu mtukufu anzushendo video ino ishenro yeske farmasi ikawa ndo yabulwa moroni uparonja yabo huhundu gauni la ukumbi ikawa ngalhuzo yabo hau huhundu malalao huhundu ziyo huhundu zonongo zingi za huso dini. Naam, ngamjo haruma le duke ikawa ndo wambokaya ngalhuzao magauni ya ukumbi le dukalila. Mwemsho hangu mtukufu mwana ulibendo yojeze heri Mwenyezi Mungu ajanliye yahushanjizwe ikawa ngawonizoro ni haho ikando ngombi zirohe ikando ngonjema zenjeze aukawe mzazi jamzaze ujoshinda uriza pia alhamdulillah. Le dukalila lasila Ustadhi Musa mzazi hangu mtukufu le dukalila lila la hemdu mshe wa Ustadhi Musa Adam lewe kamfano mruhalo la mdumshe ya mdumshe ujua kana aktivite yahe akote ikangwanzo ya mdumme akana yahe akote indambo association shaleo wajahuruka Ustadhi Musa Adam wemrikao ngufanyo malezi hamanda yaye imana wajawatahana walolana walobazima ili wendelene malezi ya Kiislamu. Dukikao ndo la bulwa moroni ngamuhambiyo tena ikango wanzo ata statue ngamininyo ngamjohone sabanu ze kontratatu kondo razifanya sisi uzuri wa dini ukatara kufanya shamashinu rifanya statue ya rongo mbili ukawe lazima rezifanye ya handa ilazimu ribue farmasi ili rihuze malalao rihuze ziyo haili ya Islamu wastabihe. Ya vili ilazimu ribue duka la uhuza mbahindu ya hula uharumwe statue hatu ikangwa nzo yijue ngiyo yabo amjohone sayo apre yemana hindi ni zombi lizo la kutarazifanya yemana haina wakati watsumu haina wakati warongo si uhula zindu si uhula ntuhole ili rinika wa maatima uende wali nazifamiza hao riwono bora yauka ikale urjari buwale duka la uhuza nsuhole la uhuza zetomati ijo kiri imapesala riyarumili yebala uharuma lidukalila ile mapesa risiatoe bonze yabole umana msho hangu ze projet hizo ngizo haruma statut uharuma za article ngojozona wamfikiri article 23 na article 25 ikao zanzo yabo yawesh ya hatili ya hula de pharmacie madam Ustadhi Musa hajaba hakreye duka ilo sila Ustadhi Musa memso wandu wafanyo hazi yabo wandu wa uzuri wa dini shaye walivo madam Ustadhi Musa ilo duka la hahe ngena droit yahuze isho yanzao memsi ye madam Ustadhi shange na droit yahuze isho yanzao harumu wali duka la hahe gujojo yahuze robu gujojo yahuze ziyo gujojo yahuze haina manongo muharuma nkandu kaina ubalize ukaleo ye madam Ustadhi Musa shati huze gauni la ukumbi madam Ustadhi Musa yehonda rumu ukumbi bahe yeuzina haukabahe ukumbi bahe haziniwa yabulano bahe lalikiwa yende gamuhambi iyo juzitishia hamukaya yeo bofundi utohuza nkandu chango nguhuzu magauni ya ukumbi basi ledukalila ikao ngali huzao ikao ngilo akotene hotel Zara amfikiri lila la madam Ustadhi Musa shiando yamanga muhambiyo pesa nungu ya hundoje madam Ustadhi Musa oi deja muhambiyo woi fonctionnaire ikao yofanya hazo hospitali ya Mamudu avant ya uka fonctionnaire shaye ranguhale yeuhula zindu ranguhale yehuza ranguhale ngamwambiyo tsina secret yemdu ikao hakana entreprise ya uwahanyumba za simu avant hakana kamio adofanya livraison izo rahafu ni Musa yejamlola izo pia kamtuzi jua izo pia nongoza yako zifanya ubuyajahunda Ustadhi Musa mlola watsanganye matabazima ili wasedie zinongo zikenjema enganyi banu yaboleo ikamru hajabanu mfano hajangude yo mru na joba hanu mru ya puharangu na joma hale kaondo yendao
na joba ni kaundo yendao ili yashinde yadeye mndu hata yamsabote. Haukaya rambilo kaya ikangu wanzuke odiya mndu kawujwa mndu rangu shauti de mndu no kutumjua au mimi tijohanza mwana Hamada Mbaye na rwaswami ho wandu wanu. Haukaya ngamono fundi Musa hambukaya yuka harumaende ene serikali yuka ene serikali ikango marongo ya serikali yuka inao okay vanu hatiyambilwa siasa yinu imana ya siasa dumkubadzima siasa yinu ilazimu population ikebadzima ili wazifanye wakati ya kahunu bumwana wa mshwa hangu rikofanya mihadhara rikofanya Villiers-sur-Marne muhadhara ikao rikofanya hunu ngomanzo nabi yemri yakotowa wanzindo yemri yakotowa wanzindo katikao fundi Musa haja hunu rakofanya muhadhara yemri yakofanya wanzi Fahari ustadh Fahari enda muzise uli mwana nyuho ikao mlaharumwa idaula ya haki eya kofanya barnamaji ndo vallahi wangu baruf eya abo fundi Musa yemru wa dola ya haki hawuje mru henry ye fundi Musa yemru wa serikali ikanga we fundi hawanga mru mwema ilazimu ukenda unu wantu pia mkebadzima wakati kao ndo haruma komini ndo haruma mji ngwanzao ukenua andu myeshi badzima mruka ndauno wai mruka ndauno wema karjamba idaula haki yombi hawe serikali yombi shay lazimu uwatanyisa wanti pia ukewonao ili uhunde isho wa yadhu mwende kana ujuwa je Faransa shimejuwa barufunge hunu yakeka mnenga kainae mwanyaye fardinge hunu kainae isondabo rikaba dzima hata yajapa shienzahe eya ufundi Musa yemru dola haki la ikafundi Musa nge Komori ngufanya mahafali Komori habe hay demand huka avaya ufanya demand Komori wende harufanya muhadhara mrufanya demand o prefecture hukubaliwa yewe wende ufanya demand ijo kiria harazizi watifanya jihulu kanga marolo hunu ka mfano mafundi ngo hunu ngwafanya darasa ngwafanya jau shika kwa yunga za orders za lazimu kwa nauni kwa sali Faransa bano ukanga etape par etape ya udunga ya wekale ufundi Musa hende hani kiwasali Komori hani kwa ho people hula hafanya darasa hapare serikali c'est normal parce que yengo fanya zeno warwanti pia katina partialite ya ukawa imru wa serikali wa imru wa dola ya haki wa imru wa orange wa imru wa dola ya rabo wanti pia ngo badzima ngondo mwambenu kaya isiasa yinu uharumesi Sergio rasomesewa inu ilazimu avanyo fanya siasa rangu ukina shaho rangu ukina mbahindu rangu ukemvaya andu rangu ukiwa mjwa wandu shekango fanyo siasa kusinama pesa ya hawa amperson rangu ewandisi siasa we kuvaya andu kusamba ngo yovaya rangu we kujwa wandu kushinda wafanya siasa haukango jende wahibe hauka siasa ilazimu avehandisi ukina shaho rangu mwambioni hauka sisi ndo siasa shanga rujwa ngaro na wandu ikao na mone difference ya ho wandu ikao ngwade yao walona akili wafanya zile siasa zenu gamngo example ya mwananama vallahi wangu barufu ye heli ya rongo wao haruma zerezo ikangu deyo ho kangu modozahe yengo umwanalizeje siasa yahe mwanzo shahid unuka wala mdu ya soma ulona maarifa mulona akili ikao kajo kiri ya rohorwa ngabwandu ikao ngobanu wisawa petezitwa kawatsina hatamba fikira kawatsina droite kawatsina gauche shaiza hao malapizo a droite a gauche ataba haka tujua ibana baha openda hu longo joshia wapushia hula wapushia hula Allahu alam wa Komori wasawa ile kama baha zinundrabo za fumwa mahunzi za ndo barini mwana Komori ndazahatu tikahutsa haradhi nhombuka yabanu ude ya mndu yoti dalao ikalo huda fundi Musa huda Jibrilu huda jau Mwenyezi Mungu juo ya wanika sikotukuwa wabwa olewa haukawa muka al-ulamau warathul anbiya'u ça veut dire mafundi wandu wa jawarithi ya mitume hatu ikaondo walio jana sisha mwana Hamada Mbaye komri asoma eleza abo jana alhamdulillah yabo leo njahaban leo ni ndenge difai yamru shanga nuhamu ka mwana mdaza hangu mtukufu ikao habala si huona mi jeli mfano
yemdu ya habala jana ya korongo mdatola amfikiri wala mdu jina ikawa simdu wa siasa, simdu wa daula ya haki, simdu wa serikali biarongwa zila yokiri ni fikiri mbabi sha ifikira hangu inileza mbabi wandu wesa wale mwezi itwa kwa tujwa ngono da hubi wababu hata walemewa ngwanzo wapulie hunu wapulie mafundi abaha wapulie azali abaha wapulie jau kama mtina direction ikaonga mdungao na mweseye mkena direction mdunge ili wanakomori wa mdungeeni wende huanzo mwende sha wallahi kama mtina hata direction ni daula ya haki ni ya serikali kama mtukwenda gosh kyonti pia yabole umzaza hatu leo ikamwe samlemewa nezendrabu mwambiu wanadamu muislamu walo humfaransa humutufanya manifestation na jao mlemewa abani yokiri mdu akakafiri hatadia akaislamu ikamlemewa nezendrabu mrambia orangu hatana leo na mkera dhimrensi mambo kaya lemewa yokiri wanu kama kafiri hali akahali muislamu wakama kafiri hali okupa ndezi itwa shawa jawa tudi ashizindrabu zurifanya okwangudia masinamu wakufanya jau shawa ja ala fende konti waelewa yukazi ndrabu zuri dungao yekarsilimu wasilimu pia bango maislamu haunjaya hapo hamwe sasa yini ala wini banu mimi alhamdulillah rabbil alamin vale wangu barufu fundi wangu kole fundi wangu deja miti mwadole haki mimi miti jihata yeuni para ge marsia wange lion wismai ntona da hu ntoni be marsia no meeting yangu ntoni be haraka amjumbeha hagari ndejeza kunye lale yabo amjohenda ye mwanzani wangu ye vale wangu ye fundi wangu amjumbeha shamiti mdu wa siasa no super tajibadzima si ula badzima na mwangalie difference ya barufu na fardini na wewe bomdaza hatu tongenye bangu na mwangalie difference nyi mwanalizo ndo wora rumfano example ntuda mndu ushane mtu analize ngabo strategie ukaya ngambikao hasonge na fikira ngambikao kana fikira miti hama mkini na mrensi mlemeo be Allah la verite mwesa mshuwe haruma e batrin e bjahazi samshuwe mwesa mshuwe kabati shiwara waruikao ngani Faransa gamdeo waru mshuwe na mkeradhi mjusemi hono mabokaya wallahi sami'na wa ata'na rirensi abaha na rikaleradhi ritesama he makomori warisamihi bekwati shiwara haukale ngo tumeshambu leola habirihula lewere porongio jau leonga nazie Ethiopia leonga mnafanya jau hata mtujwa mkasujwa hata yumondo mbire wallahu alam kartush nera jua sirlobanu yebando rendinda hu yerdungendo Allahu akbar nyonga jua shahenye mkomore sanja kilingu juo wandu wenji wakaharumwa ze mitingizila negosiatera kahula halawa wandu wenji wakahula walawa wenji wakahula walawa na mrensi hodema fundi ukaya kwa tumu mbisani akwamaye tambudinyi mloni yo nywa dole haki mlo banu ekamu kaji ya mwangariani ya deya yabo yeti hindu yeti jau no c'est pas comme ça wanle miti mbe kaya kiruje munrohore bahari mimbe uka ntonso ilazimu haina mrikao habolo ankili habola hitwa ilazimu ya analiza ankili ya leo miti mbuzi miti gonzi hata gonzi wala halipatanti ekanga opareni ngabogari yekaroha akola halipatanti yeme gonzi harishindi gonzi kajarishinda sina ankili yabo leo na mkeravi ekanga mhawa bala mwambe siasa alhamdulillah atamwitimizi muresho mtahao ekanga mwambe dini mrentu wa dini mwambe dini olewa fundi Musa kajaporo habala ya fundi Jibrilu ya mkadura de réponse umzaza hangu ngari banu ngari shawo tu o parana hena usiku o partage amando nambe usiku haunere video ukafundi Musa hahibala ko da fundi Jibrilu un jour nambe video unoni seyo amjohambia nangali olewa ya na mrensi bafundi wanu rajara wafarikishana bafundi nongo ngono alhamdulillah suwa dunga wa haruma darasa zao suwa dunga olewa ikango na rongoza hao uhandisha na prive mwishi ya juzi fundi zainu hakwamba ngo bala haruma message bala ya koronga diskuru bala no hambandro hamba tv ha message prive tambie fundi oyi ya rent rongo mfano no katura nti abangyo au la ni jemi banu ni zambe labda ngujozishia c'est comme ça olewa habe message ikifu nikajeshia hasigiri kajeshia shaje ngwambo
shaka tomba kimadharau shangu wangu haurekebesha haukema fundi ngabuluho kango jojo wawe wabimo ya nyuho ili yaeleweka usimdeye kimaste ya bole wana mcho hangu ikale ongo wanzu defundi Musa ese ujuendo kabala ngena fami ngena mdumshahe kabla mshange na wanyanya ndu washe wowo halira hana jojo de mfano ngena wanauma hahe ngena jau avant muna fikiri rangu kwa nusika hopasheo eba ni education yonda hu ila nomba ke education yelezo wana heli ya uyenshi shekaru mtaza hangu mtukufu leo ngojo hebala haina usiku mfano udeye yo wana hatu hausisi wana hau kaunga rushili yao inga rjo hurengaje ye place yao yonda hu okawa mtaza wa sheo alhamdulillah uvaya ondo alhamdulillah worongo wando kutawa le burkutilila abe amfikila place yao amfikiri siju utahaje mtaza hangu ba mutabi mimi kama mwisho na wala wewe dia mwashima mfulana ume wala saridzeya shabu mtaza hangu mtukufu wa sheo hamada wa mkala baraka mbahu liwa Mwenyezi Mungu wana wanaume wazangu na nasha wazaya kufikiri avenir yao wana kaundo wazaya ejukojea walole ashe mtaza wala ntwenda hiyo subhanallah hendola izo pia la murifikiri paske kana mnungena ka hena mnungena bahanikao iladum ya heshele ijokiri mwanda ule mwana hao mtatona kufuru utende jota urentize siasa urentize barufu urentize fundi fahardini urentize wandu ikawa ndu wafanya siasa wandu ikawa wakabo bano wandu ikawa wakaya wali emali ya huwa komori wajaba hangu anza mfano wajanjie ona mwade hata mwaungu mfano zitwa walewa ukawa wangu wa jordi wartimizi warakaya sho wandu ikawa kwa japaro njia ona robule wende mde hata rangu 2019 mde hata 2020 ndwa janaza hata 2024 mfa perpétualité hata 2025 hewe ya pas de changement c'est la même chose hein ya bona mkeravi umdaza hangu murongozo izo wafanya bala tahasamaha misi mndu wa huambia utesamaha izo wafanya sha tahasamaha haina mndu yakosa ndiya tahasamaha miti mdo yastahiki nambo tesama ku mimona haho wajushinonza ndo hauzuri alhamdulillah shanga mwizi wa hamba kujamba ndo avanya unjia mndu umdeye umsabote umjie ongoni hahe jona jau fundi Musa yeka harazi mbizahi ikao ndio akanizo hata ukatiani sedarasa hambo kaa miti kufanya miziki wenja YouTube utape Ustadh Musa Adam ngojo muona miziki zahi ya hula shaha jamnyetu hamjalia haranti miziki ila mjokiri mruhandi sanai haisandro alhamdulillah sha emali mnhambiye ukatira kufanya banu ya tourne ya 2020 hata 2022 mfano ya hezeruki ya mfano kufanya banu hauze sadaka ikao ndo fundi Musa wisho wa mkako zirenga fundi Musa ikaja hata enero amuhambiyo yekaji enero ya tolo abala uharumu na pesala ni majlisi ni manaindi gamto shahidi na msohafu wajinu miraru minde vice president na kaharumwa uzuruwadin memsi abasa warenga izamu waraji na hukam na hazinji wanini association olewa ilazimu hadishanje hena mdu ya renge mwanama sidi mwalimu nge yabo mwanama kasimu nge yabo abidnange yabo orupengo yabo warenge zimungu wafanyao shasu kabo borleo to yabo karti yabo olewa estatui mbali yangio yabo memsi nsi yabo shanga mnyabo kamili na fondesha mashila ejo kwamba nona hewa mbeno le dalile ya kaza ndami Ismail Musa tikaza uzuri wadini alhamdulillah rabbil alamin hataba ha igrandi singio yabo yo shukura fundi Musa yeka inge mndu wandu wenji ngamina list ya wandu wapara 25 amuhambiyo mwana mtu hangu wandu ikao wakana taambu za maisha no fundi Musa hawasaidie mesha hao hawabula maluka hawabula jau wa avance mesha hao c'est comme ça la vie no kaja parwa vumbuwa shasi ngaru wajuao haina mrikao hanikambahi mkamrumbahi ruhali hardi hamvumbua ulatu mwanadamu shile nyama sho wandu ikao ya wasaidia aba mnyezu wajali yamba alhamdulillah basa wa avance imesha hao ngo yabo oshukuri Mwenyezi Mungu wandu ikao ya wasaidia ya wabahiza tawajahun hamali ya hae alhamdulillah ngo hunu ya wezo pia akajozi rongoa fundi Musa ngena hanywa sha akajujao jibu hale ikafu Musa de ziwa tudo haba ne babu hanedeya
shambo ka utiparo ikangu anzu manena Ismaila Musa utiparo jabo hudi amru tiziyo tistope shale we video ila inshoke manayindi ngamjuka we mru wa siasa katina za uhamba shangwa ndo wajanjie umfano mafundi ukao katujua so, pesa ikao ya kafaranta banu mfano ya kufanyiwa mfano zaka hauswa daka haujau ye kaji hata enero yemri ya ka sekreter uharuma uzwadi nunu wa mshwahangu ikao ya uparwa afuta mshangama wade mrumshe wa barufu pesa yako njia yende yako yajua mbanyara likadha yekeye muhadharo fanyiwa fundi Musa yo pasha henza hera haye jawaziwa amwambioni ikaba mfano fundi Musa ajahunu afanya muhadhara hunu mfano yerenge biye yentwabili no husa muhadhara hendezahe yekaja mbahundwa enero au doero ye uparo hambilo kaya bahundri harali kadha balo maore ili hautawa ajali ya mapesa amwambioni ukatuna pesa yo waziwa yanikiwa ye mndo trosorier henda atiyo haruma banki ya yehwa ikangwanzo devi haukangwanzo mfano releve de konti nambiye ngamjohere yazo pia haina mnaralo ikao ndo ya uluha muzwadini ikao ngutundwa gabaye konti ikao ngiomeki gabaye bebese zo pia konti ikao za uzurwadini ikao ngizo yabo hautantike mlebabi mwanama na mkeradhi demrudi ya mru tinde halila upamrusheo tinde halila kina ukiruja mwamsho hangu uje unyese mrubanahe mwana mahaho ukao kutumjua halaha habi holanda hubi rongukawa nshahitwa shilemewa kamtina direksyon mwanzo mwende mwaje mwapulia abahe mafundi mwawadeya nyinga mwanzao haina fundi kao katindanyi ni dola ya haki yaboye tifundi ilo jaya shemri kao fundi hajangende inanyi yaboye fundi memsi kaji hata alif na mrensi bega wahe sahara mbwambonzi kumori hatu kabati wa hairi ninyi mlo yabo mbabu hao mwanzo yezi hairi wanu waliyo waritimizi hairi wanu waliyo lo banu wala muhatimizi hizo wanzo wafanye ruguni horendao rahanda ni mwanzo mwende haukar ganandori juwe ebanu yekamfano azali halawa yeju kwende yarange zindo kamtu juwa damindola kamkara dimo aranti dingohi rajo horendao rakana direction ya tout droit beba nungar swaliyo kwati imamu haukata nyonti pia hano katika msungoji mana hula yo mimi hautantike mle wemna message nambiyao wamsho hangu mdadza hangu ikawa mtukufu amfikiri hala harumu mjini mtukufu wa ikoni ijo kirika famia hangu haukamba ya hangu haule ikoni seda mwinyi azimu msho hangu mba Valeri wa seda mwinyi ikoni ijo kirika mdadza hangu mtujo Allah alam basi ikoni yo fami nzima mtujo Allah alam shaha hutaharadhi sasama he mafundi waho paske banu alhamdulillahi yokatili yotsinza katika wa habala wade ya mru ikao kutuje hwaliyo wade ya mru ikao kutumjua wasafihi mru kwa kutumjua ikamba alhamdulillahi ngejua swili haukaya amukaya haina wakati ikao ngorongondongo ikao emanyanyuka tujibwanizo yabongo na dhambi memsi zo kweli ndongozila ngono madhambi hewa na amatukufu hewe bali dunia sehi sabanu ya dunia ihisa yabaki ndiye nduma arihovu zilo hewa name kariranti izulifanyao raranti la Mwenyezi Mungu be rambilo kaya wallahu ya Mwenyezi Mungu ikawa hambo kaya idha mata ibn adam in katwa amaluhum illa min thalatha ikama na adamu hafu ziamali zahe pia zohum roha pia illa min thalatha illa nongondaro eya handa waladun swalih yekahu za mwana mwema si mwema ujiso ulona sura njema amadi mwamsho hangu nasima ukawe ujisa mfano tindaye mwana mwema ikao ujuhu mzaya mfano ikao yasome dini maudu ikahu fumdaze ya jahombele dua wundu weramilo kao mwana mwema wa dini sadakatun jaria wakati ikao huwa haisima huwa hamadrasa wanungu wasome yao garifikirio mfano fundi Musa nujama wa hahe ukawa nduwalo banu izo pia wazifanya
madrasa ya handani ya wakomori mfano na uzuri wa dini ni madrasa ya Jongwe Baraka no ya wahandami mimi na kuitsamia mahafil rafanya handani ni madrasa raifanya handani ndiyo ya Jongwe mdada hangu ya bili ya Jimlime ya Raru ya Tembehu olewa apre hizo pia hizo kao pia ngwafanyao kama uduwafu wajohumulo hanjema hayo fundi pia rama fundi Jibrilu rafundi Zainu rafundi Mikaeli wo pia wa hawa alhamdulillah hizo madrasa pia maudu kawafu shango na arshivu kao yehansi bala ya Raru ilmu yantafi bihi wakati kao husomo mwanadamu urudi husomesha mwana Muislamu maudu hende asomesha mndu yabo ngo thawabu si mpaka Qur'ani leo kusomutia karo ngojojua umada mbaye mwanama usomesha mndu tekaro ila hateka ila hahundu enero yabo ngo thawabu mile wewe hazihangu usomesha magari ndi hazihangu ikao tirithi na mjomba hangu fundi Musa ambao mjomba hangu Musa yabo ikaleo wewe haja atoe vero yahe hawe sana yahe hasumule gari atahajua kama udu afanye permi ndio kufanya hazi sha amnura thawabu haukati msaidia maisha si mpaka ndiye Qur'an Mwenyezi Mungu atautia karo wa haisima wa hapado utia haina manongo yo maisha yabo mkeradhi ikamru haono mru gufanya ndongo katushinda ya fanya zile kaundi afanyao mrati menye ukanga mambo jalu lewe mroi ngiye mwema gufanya ndongo njema sha amwanidi amono uvu ngamnamenye ni msafihi ni msabote ili arenti ili ni kama ndaye no wallahi fundi Musa wala hadizi wa hata yeka zidwazo kwa mru pale alukapo pale hale Jibrilu hadizi wa hata kajapo pale Zainu hadizi wa hata kajapo pale mafundi pia haina mrade ziwa kajapo pale yepuru kwa leo mchosagiri ni mafundi wangu ni hazi ya hawa mbali ye siasa mbali shake na ukiririke harumwa population ritike bazima rafanya bazima ngolewa ngojojoke ndawone mrukao wahe kontrol serikali ukene serikali yawe shemenda shi kena umenya we hata ba maudu ikanga na association kwende komori kunacho kilo tutawafanya kama bunjilio ajao ba komsa sans autorisation kena ukiri obligé ufanye autorisation ikao yende la meri ya Mauroni ukubaliwe ukati kubali eza maore yema na hindi nikao fundi Musa eza maore mfano ye ushinda haina abantu balomera nge hali ni nao mana hindi wakati wanata watoto ikao wakawenda nai maore hula wakwenda na udelekansi mwinji wakawalevi wakajao bende wandu hata kwa jashinda hata wafemano usukayonsi basi fundi Musa ende katika wakana madrasa mgombani henda totwala haonjilia hakaye nao hadwa huli anabwason na wabalia wetembeya ensemble na ueleza wallahi watwala waranti zila wakofanya ili wanje harumu madrasa wasoma wangu mahifadhul Qur'an watu wao wakaondika waka prison ya majikabo waka matetu hakuwa haduparo harumu semeni enaye waadhiya ye wabalia na education hata watu warende habasa wafanya haza alhamdulillah izo pia shukra dimana ikao maore yiho yaliyo ikande mera mpamanzi kande mera mamudu kajina banate manu akeka jibula ikande mera mdembeni alhamdulillah haina bana joina hajoka normal haukangu julwa activity yahe ne malezi kao ne balo harmu wanadamu islam yabo mtukamle mtosamaha ikati zaleji langu banu kamwambe nukaya c'est vrai komori kabo activité za maluka shaizo tiza fundi Musa iyo association ikao ikaziwa yo hambwa uzuri wa dini ye statut ngiyo yabo yeye hata yeye haruma statut yetsinde president haruma association hiyo olewa shaiyo statut ikao yifanyiwa ne shama ikao shipangiwa rangu maore shakuhambwa malezi mayoti ija shanje wabahangi yo uzuri wa dini ikanga bo mali ikao ngenja hamwa association iyo fundi Musa yoti ya hahe haina malinjia genjo harumwe konti ya uzuri wa dini ngojojua udemande ze releve de konti ngojo nikiwazo
le dukala hanali la bulo babula pharmacie c'est obligé ukatika babulo wao inauguration ya madrasa au inauguration ya nongo kao obligatoire réinviter wandu wa serikali hate position woka yabo yokiri katika rakufanya inauguration ya he madrasa ya ndahobini ya Jongwe baka wandu wa serikali baka wandu wa opposition waka yabo alhamdulillah bukatiraja Faransa banu rakufanya mpango wa husi madrasa rawahe madrasa ya sembe huu wakumhadhara wakavilie sur marni angalando video mjuherio kango wanzo baka opposition baka serikali baka velangu barufu kabo baka fundi fardini baka SMS amfikiri nsunya dobi waka pia waka yabo baka ni serikali yawe zemyanda zi mruka harma population hakaino nwanti pia shamruka ka population ya jivura ya kaiche ikafu ni musange populeri c'est normal ndi heli ya comporte yo ikanga bandu wasanga fundi wasaikao kwa nosu buti wata autorisation komori de heli wao wa comporte yo kena ukiri ukehunu udeye komori uisafihi uvanye jau uiteze sheri wende komori unikwa tabulo kensibo juna hiri c'est impossible jamais kena ukiri maudu ujode Macron umsafihi umsabote wende Elise ukewe nae zondrabo ekamu garma serikali zonda China shaye katsahe za serikali fundi Musa komori hakosomesa ula fundi mlikoli de fonctionnaire sahau jue geography rangu ya utu Musa yuje wambe wala fonctionnaire haranti hindi ya hiyo hadungo msomo akosomesa harma college ya hambu asomesa wala na hula enda ujisa ujue mwana mkani baraka ujisa ujue ya bole mwana mamsho hangu na mkeravi mrenti hodea yekanga mdunga we siasa na mdunge siasa kanga mdunga we dini na mdunge dini kama mjifumo shana mjuwe ndoka ye mali kao ndo ya bule maluka ya uzuru wa dini ya lati ya fundi Musa Adam ola ngevala sheja hahe ya participe ya eleze ya sedie ili ya kevala wabula pharmacie yende ibua haukaende presidolo yabo yende lo yabo ya dunga de manama Sidi Mwalimu, Kasimu, pia Abidina, pia ngoyabo sha uzuru wa dini do wabu wa pharmacie mapesa nganja harmo uzuru wa dini le dukalabu la juzi la bula la heza ngozi uzuwao ni meharuma na zenkandu ilo tila uzuru wa dini ilo la hemdu mshe wafu di Musa Adam ikanga ba huzi wao nkabwa za talo ngaba huzi wao magoni ya ukumbi ngaba huzi wao nkabwa za ndini hizo c'est normal ngujojo ze shwanzao shaha ukange ndena fundi Musa c'est normal ngujojo ko duka lahi zonzao ngoma yema na tsuza mi salva Henry ya uzo gona la ukumbi oui ngujojo shwanzao ngujojo shwanzao ngina rezo eka uzushi eka uzumvinyo na bange ilazimu heba no mukabwi nguzungusha na vanyo madi mustadiwa yuzina ukumbi mshahe ukumbi yeuzina ekaja Marseille yuhuli marubu ya ukumbi Marseille havaya kalu kwa mashuli yabolo kanguzo ukumbi magonia kato ngabu ya havaya ndarumu ukumbi wa Komori kala Komori haina mwaha umshafundi Musa yuka Komori na mashuli yabo kaende ngonzo gawo ngujule amadu kalahe yawo benefits ngujudunda wa am person wanalo yabo ya wamboshe wona saleri hena mwezi yabo shomeri ulawa juzi wabuladu kala alimentation le uzashahula mwana Mkomori ngujenda boya hule ntohole yabo nganji yao yabo amkazovano skotsaha mbele ngozino ili mjue unanze amsho watu woikao yafanya video yinu juzi ya kode ya Ustadh Musa Adam Mwenyezi Mungu yambe roho yahe yambe yankili yambe ukala kwa manai yatahesamaha bibanu mwanadamu yatahesamaha wote mwanadamu ikao habewa haukaya mukaya kullu insanu masula ranyati hena mjuzi siwa hena mna ikao ndo ya lela hena mna ikao ndo ya liyo pia mjuzi siwa heli wade mwana nyuho mjuzi selwa kale mwana nyuho ko katiravi hewe munatesamaha mwanyuho heli wahabala juzi wadeya tuhabala utahesamaha mafundi wao kondo wadeya utahesamaha zohamba ikawukana utungu wako fikiri samaha yokiri au la yokiri mnatasamaha Mwenyezi Mungu genge yabo furahimu mujori sami yabo hautasamaha tukamle haku ekali jila hangu lihambabi tidevie mbabi uharmanda ngozino gamtosamaha ukali madamu Islamu ikao tikoso au jukati koso mfano
amtosamaha ikati da mndu ikawa banu kayajibiwa ngamtosamaha shaitu hawa ili mbabi nile mbabi ngo zinu ili wandu wara mbabi ngo zulu banu hauka banu narkendro detideye wojo jode haki haho basoka huda ya mndu wojo de haki yaho basoka husafihi mndu haukazi haki hizo bujo uzidai taratibu na ankili na notukayonsi yabo kabandu wenji kangwa wajosha ngabanu hai manleo hajanu gufanyo gudo no abanu amwelewe abanu fundi Musa ola kamuhambio ule mwanama sido kawo ndo watu la mbele winae fundi Musa ola mwanama fundi wangu manahindi simjua alhamdulillah sijuane fami kaba jofe yanongo di maju yetsanra ya haukuno nazaliwa mimi raha jambilwa ya to akoro erifanye yeritifanye mtifanye kena ofanyiwa zahanya bambao yuhikao ndo balo salimu balo abu balo fundi Musa balo anupia woni parabo Ismail longa afanywa jao erifanyeje oui c'est bon ok c'est comme ça bano famisi mpaka ndio ikao huzaliwa mbaga mzima famini ndio ikao mwakubaliana mwatolaze roho alhamdulillah ngamshukurio haukaya mihomba ndoni usiku si hundu jamaya si hundu fami si hundu wandu wenji tena ambao Safwani fundi Musa salimu alhamdulillah rabbil alamin yoshukran ku ikawa mshukurio yabo leo fundi wangu hansomesa alhamdulillah heli ya mruka na adabu deja ngoze mndu heli ya mndu jizunguwa ili utike mwade heli ya mndu zunguwa mndu ili asike mwade heli ya mndu zopi alhamdulillah hansomesa ngamjua alhamdulillah ngamshukuriyo alhamdulillah yabo hiyo amba fa in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid yabo mkatubanu wanama tukufu wakati wa sasa kama wabenze kama tawasamaha mara mbili mara ndaru inshallah taala na utasamaha mdazahangu ikao unakumwavi zao nmugoza yabo ikaturungwa nai wojo nsamihi betu benza hangu yunza nutezesheri nutabishe sha video intabisha hapo tukotahau juwe ezandisa maluka ngopa pia ikangwa nzo bila niparo nambia mjonike bila mjonike statut mjonike pia haina le video content mjonikayo ili ujueno zo ambao sikundo jina kama wabenze na utasamaha tina ndo wasa kaunishile wabo ikati zale ji amtosamaha ndazahangu tasamaha zwa hamba Mwenyezi Mungu ambokaya haina mndu yakosa ya tasamaha wonde bora har muslim yabo mkazobanu inshallah taala ma'a salama inshallah.